Ukuthwala yini? Ngithwala kanjani? Ngithwalelani? Ngithwala ngani? Imibuzo le kufuze ngabe uzibuza yona. Isithwalo yinto iphakamisayo. Kusho ukuthi masithi mase ngikuhlulela yona, ngokunqamulela yona, ngiyibreaka nje down. Ukuthwala ukuhamba uye emuntwini omelaphi wendabuko. Uthi wendoda mina ngifuna amandla, impilo seyingihlulile. Ukuthwala, umuntu othwalayo umuntu impilo seyimhlulile. Impilo wena mayengakuhluli usemncane, usabona ukuthi idlozi likhona, igubhu zikhona, ini khona. Awusidingi isithwalo ngoba iy'thwalo zihlukahlukene. Mawuya kumlaphi wendabuko ukuthi ufuna ukuthwala, lo muntu uzokuthwalisa. Iy'thwalo ziningi. Ukuthwala ukuphakamisa amandla, ukuhamba uyothatha amandla angasowakho, angasawedlozi lakho, kodwa awento thizeni lawo mandla. Amandla wani? Wento thizeni owathathayo. Lento yiyo manje seyikhonyayo. And isithwalo into ekumele uyazi, it's a one-way traffic. Wasithatha isithwala kusekho ukuphuma. Ungenile, there's only one door in. There's no other door out. Ungena ngomnyango owodwa, uyokhothama uzufe, usesenayo leyo nto kuwe. And leyo nto iyohamba ihlupha umndeni wakho, ingane zakho, umfazi wakho, umndeni, wonke umuntu ophila kwakho, ohlobane nawe, iyomhlupha lento mase uhambile wena. Iy'thwalo hlukene. Khona abantu abathwala ngezimvu, khona abantu abathwala ngama-boys, khona abantu abathwala ngemikhovu, khona abantu abathwala ngabopiyano, khona abantu abathwala ngamadoda asemgedeni. Yangizwa ngithini? Bese kube khona isithwalo esijulile kakhulu esama-contract. Zihlukile lezi zinto bakwethu. Namhlanje ngithi nginifundise ukuthi iy'thwalo zihlukile kakhulu. Asikho isithwalo esihle. Zonke iy'thwalo zimbi. Isithwalo esihle sisodwa ukuthwala ngedlozi lakini or uthatha isigubhu. Yisi isithwalo esihle leso. Akusiyo isithwalo kusasa sizohamba sikuhluphe sifuna ukuthi mawuzothwala ngama-boys awumsebenzi, abafana abancane, ama-boys. Labantu bafuna uba maintainele bonke labantu babonayo kwabanye, hayi bonke. Khona abanye abaziphilela ngokwegazi, abaphila ngezinto ezi-right. Kodwa khona abantu ubathola kuphi ema-news cafe, ubathole kuphi zonke le ndawo zomnandi. Umuntu uthola ubamba bawu-tour uhamba yedwa, kodwa afaka ama-verve, afaka ama-VSOP, afake ini. Leyo muntu loyo maqeda azogcwalisa amantombazane etafuleni, bese lawo mantombazane uhamba nawo. Iyonenzani? Khona iy'thwalo ezidila ngenhlanhla yabanye abantu, athwebule inhlanhla yakho. Nina amantombazane ningazi noma nje enigijimise ama-blesser. Lama-blesser niwazi ukuthi athwele nganaza la kuthina sibanike lezi zinto ey'julile kakhulu. Isithwalo ungasiphapheli. Isithwalo esabantu sebayidelile impilo, abathi mina impilo yami hayi sengihlulekile. Isithwalo esabantu abahlulekile, sebahlulekile empilweni, bathi mina